Tininda parangwen mi dwe me abich maka aliberio ke piero abichiel manduan udonga to atama ni ka pok nge bod luak mi acholi luak mi pade luak mi Aru County kuonge makiti kuonge parliament pa MPs makiluone MPs elected kuonge eno ni kuonge malupe kichik pien jo kene tika penya ni pengo peke geng kuonge pa koma ke Christopher o wanga kes mi koti utum wako gaman chale lawyer ka kikero MPs timia dek kipiera ngwen wie ka gen wow bedo ki petition kit mati maliet ikom koma ke Christopher make geng kuonge ge weng parliament bedo tie parliament bedo pe en we ok moko chik ni kere ka lok ti komi ke kuonge itiu pituturu wang malok mi komi ningo utum kere we parliament me 2021 wakwanyo ko bakat Christopher ke office no do kuonge so la ko lok man makete wajne bodu ping ne kuonge dong tere ni loko mo dong pe petition mo dong pe court mo dong pe ngat matika waje lok en ni la meng dok in mai tika waje lok en in la meng mo ma bene pi bene bi ko ri wi lobani piene tika tu ki wi dano iyo mi miu wa ki dano lo da ni MP wa ti ko nge endo lo court no putie kotie ikom dano maduong kotie bitu da nyao kero kesi kom kot mao benu kuonge kesti kome ngat mao kien PP urer bene kes bene ti kome kot weng election petition matie Uganda romo mia chel piara ngwen MPs egiri weng ki wore ti tutunu pian peke mede vu bedi parliament naga wang makot no katiki tamagik so lok miu mane mabene joker wa korro wada regri donga chul billion pirurio kape ki mako jokela wote goye chimni ki wini ki mako jok miu enuni ene pobe chwalo gango kanyumo ngato bobo maka peke ngato mati ki kero berme maka bene peke loka mere tie mere ni ayom iya ci donc beti ni petition weng ki luo ti Kampala mi Uganda weng pe padege ka Chief Justice inge kuonge ni dong due mabira chakine nyo chabeta biro kibichime la ngol kop mena mo winyo kes mena ci do wan wabitingo witness wa weng wachwalo gi kwene Kampala ki winyo lok chike miyo ni ngol kra wa ngol rombe chabera chel rombe due chel chino lokotum petition ani leng chalo gomsi padiel chik wajne ka kwi ukaro piera bich kine po o piera bich ki kwano dojo register o kwano neko ukero statement goba mabere goba be uchoy goba yaka wano turkelo video ye to ngomo teme kuno manyur ni ilai danda so petition and tera Christopher wanga wa gwer ke parliament so wa gero wore tij mer ngoto tunu mo yeme ka o chiek ere chielo ne be kere kai guru ba ja ke kan para mo yeme ka numu yelu dano wa la tomo tumo ke ching dano so en ma ko ngani do ngana ma be lo do undo kurba un jo mogo ma o tika wai lok do tumo ni ko do kuru news radio un jo mogo do wai ye do tumo ni kong be do kuru dong winyu kala jebna be worga endo wek bara endo bol pokopi ka che de gwak twa ko Christopher bade twa Christopher lok ma gwak mere wachi dar ne ka kuitum ka kuidu wa be lo ya do ene gwak kirama wajini gwak te lok ma konyo ma per pego biloy ne per gen gingeyo ngo ba getio gingeyo kui ma ge boli train gingeyo kita banyang ko le meo chante kere bodare la politiga o reto dum gingeyo ngo ba getimo ma mi komanda banyang ko le DPC banyang ko le OC nga gingeyo PM ne candidate eno ber PM pa balalo ku ber ko de ti pension pa le poje pa jomo te ton ke pega chul mo char ka le poje ke tika tongana mo ko gona che wa go chimbo MP go chimbot MP ma ono yero go bot gi ker gi mere pere bat don ko go bot gi
so wan wa bi kwanyo en madong ikuo Christopher gene muchara be dong chaka donyo dwe ni ba gendo chakil do lobo ko mayango cheke yene weng pigo beda junga juane parliament no karne korreo balo ticha we pati wa mero goba mero kwat mano ke wale yamo yelo chike kitich muchara en dong chake dwe ni wana wakane beno wa ngeo wa de timene beno wa ngeo kanya ker wati chike dong kitich chakelo don lobo chakte mo chakelo fuso yang beno ke bajane o chene mane ma waje kot ni ka ke mia be wilo fuso be wilo lori ke daro chiade chak wilo lori chak wilo fuso. The fact is kere jo pa de miro kere jo pa de pe miro kero pa Christopher ke pe obituare pa de kanyo mo full stop ngara de go chero de ne man duano dong ato